Dobrodošli u prvu studentsku emisiju Indeks 10. Moje ime je Amina Djedović i za vas smo izdvojili ove priče. Dobrodošli u prvu emisiju Indeks 10. Moje ime je Ivana Perić, a danas za vas izdvajamo ove priče. Dobrodošli u prvu studentsku emisiju Indeks 10. Ja sam Dino Dropić, a za vas izdvajamo ove priče. Nemoj prekidat. Proba 1, 2, proba. Programi razmjene studenata. Programi razmjene... Hajde ponovo. Studenti nisu Studenti rade honorarne Studenti čine jednu od najvećih skupina potrošača brže... Ostati ravnodušan... Ostati ravnodušan. Studenti nisu ravnodušni jer sa studentskim klubom ljubitelja knjige... Hajde ponovo. Ajde još jednom. Ajmo ovo još jednom. Hoću samo ponovo. Kako planiraju ponovo razviti filmsku kulturu kod sugrađana, pogledajte u nastavku. Još jednom samo. Svakodnevno saznajemo nove informacije koje naš mozak prohranjuje. Što je poklatlo. Što je potaklo. Sve uzraste pred filmskom... Bosna i Hercegovina je u posljednjih 5 godina... Bosnu i Hercegovinu je u U Bosni najviše... Kako bi se student... Sam brzo. Spusti dole. Šta radiš? Biti blizu za... Nisam pročitala s početka. Mogu ponovno. Studenti nisu ravnodušni jer sa studentski... Mirza Haskić je redovni student na Rudarskom fakultetu. Slobodnog vremena nema jer svaki dan radi drugu smjenu u lokalnom kafiću. Mirza nije jedini, mnogi studenti u Tuzli rade puno radno vrijeme. Zašto je to tako i da li je to uopće zakonom dozvoljeno, pogledajte u nastavku.